Good morning, guys. Welcome to our Sunday habit. Mastagari, there is a Cebu Lechon Sunday. And today we're gonna feature Des Lechon place here in Talamban. It opens only on Sundays, but that's early as 5 a.m. I think. And yeah, this is a perfect spot to have breakfast. Lechon breakfast, diba? With in Talamban, and there is 700 ang kilo. So kaya lang kayo for one person if you like mag-lechon food trip early in the morning, 1/4 kilos. More na si mong gasto mo is 200 plus ra. Na kay lechon, na kay coke, na kay dila na puso. Lamni, kinsa diri pero banya kung adventure. Diri sa Jed's Lechon, Talamban, wala supportahan na to ni mo local street vendors. So the lechon vendors, labi na kung Sunday kay nindot nila na negosyo. So mabahaw ta guys. So one of the food na gimingawa ni Beauty Gonzales kung mao yung lechon. So wala, Sunday morning maglechon ta. Para ipaipong na tong Beauty. Pero di bitaw. This is what you can do. Bitaw ma-miss ni mo ni kung wa na ka sa Cebu, diba? Dili ni mo buhat basta-basta kung nakas Manila or asa na mingani. Nakas kilid ka ang lechon para pamahaw. Right. Naka na akong pamahaw. 1/4 Coke. So ang kilo diri sa Talamban 700. So bahaw. Hoy! Apiling, ginani ha. Pagsa. Tiny. Jadi pwede way puso bay. Pato. Sila. Sa kilo. 380. Sa kagabay nga kapo. Nakatas yun! Mapalay, basta. Laha ba? Laki point. Dapat pwede ka ng taxi ko ng Ilan ang iya? Bilay mo tayo. Kunin ka na, kunin ka na. Morning tingil. 1/2 by. Ano lang ang kay? Miyas gusto ko eh. Kaya doon si Suana yung libo. Na. Duha, may duha. Shoot the boss. Yummy. Sa'yo to. Una, Joe. Pinag-decide. Dali. Taas puso. Naman ko to, bali natin. Meron. Ay, ito. Mana, something that you can't do sa Asa, you can do it in Cebu. Sa Asa, sa Talamban, you can go to sa Liluan na Konsolasyon, Cebu City na Magbaling. Yes, Kuan. Talamban, Cebu City ni. Mandawi na saan? Nasa Talisay of course, Karkara. So Asa sa mga lungsod lang na anak. Mana, kalimot, Sunday ron, lechon. Bye. Kasi yung lechon nante. Jets Lechon, sir. Unsa? Jets. Jeds. Ikaw na si Jed? Oh, there is it. Ito nga akong bata. Yung banda na. Unsa yung number kung kinahanglan sila mo order? 0905-404-1676. Di ba niya? 0905-474-1676.
1676. 1676. Ya, unsa man mo kada Domingo mo dire? Every Sunday, sir. O, unsa mo oras sa abre? From 5 o'clock Antod, until mahurot ang inatsal. Right, di ba ni ha, Jed's Lechon. Sige. Tugna, ma'am. So tarawa, daghan kayo mamahaw rin si Bubay. Breakfast. Lechon. Wala pa naglinya. So guys, manatag susi sa lechon action rin sa Talamban og lingaw sa 700 a kilo. May kalingkuran, daghan sa ting choices. Dire although dire puro gyud mostly lechon aside na yung mga atsara. Pero mana. Pero kung nag-crave lang kag lechon sa Talamban, daghan sa kag choices pa eh. Di ba? Thank you so much for watching and let's keep supporting atong mga local food vendors. Labi na ka na nanligig mga lechon o kanang mga local food. Diba? And see you na sa next na itong mga suri-suri, bihay-bihay, lag-lag, o kaon-kaon. Bye-bye-bye!